Sanibonani, siyabingelela emagumbini amane omhlaba. uDR Lamilona umthandazi. Ngikuphathela ngidoza open. Udoza open unamandla kakhulu. Uyafutha, uyageza sengwakhile. Udoza open lo ngiyawuhlanganisa bese emveni kwalokho ke siyawuphothula emveni kwalokho. Uphothula ngani ngokuthi le matches zonke zamiwasho zibona ukuthi nani le matches ekhathini lesiningi. Doors are open, uyelwa. Doors are open. Doors are open. Doors are open, wenzani? Ukhi teaspoon amanzi nabilayo, uyafutha, uyageza. Ucela umsebenzi, ucela inhlanhla, bakuphama imimoya yakho, eyedlozi, eyesithunywa, makuvuleza kwizindlela. Imali ekuthandi ube nogazi, uphumele kuphi empilweni. Uyafutha, uyageza mbolo khona ekhaya. U300 ke udoza open nangethulakala noma ngawuthi angakanani uyahamba ngecourier guy ufike kuwena okuyinya kukhona ukuposa okunya kuvekile ukuthi ngiposa embukelo khona ekhaya la udoza open unamandla kakhulu udoza open imimoya isithunywa ukhohla amaphupho unenkinga nje bake kwafika wena empilweni yakho ngizwa ngathi leli njani ebusuku kwenzakaleni ubone ini ubonisa amaphupho ukunika futhi nesombululo nento futhi kumele ungayenzi uyayibona lapha ephushen sekwane ibhodlela limbukelo khona ekhaya ushaya manje la noma la mashiyeni noma nala noma ezandleni zakho uhambe uyogembula noma hamba ufuna umsebenzi noma uye kubantu nje abazwisisi kahle ngibothi ngeke uzobe nogazi mawuyakhona nali ethulakala mbule khona lona ke linako lokuthi libiza kodwa ngaleyo ndlela nali ehlukene labhodlela leli nje lu 400 leli 400 leli ni business ufuna amathenda ufuna nogazi whatever uhamba khona uzoba njalo noma if umuntu one business uyathekisa uhlubolekisa la ke bali kufika kwakhela ke mina ibaso kwemveni kwalokho sithola ilahle ulibeke phansi bese kunika lebaso na lebaso uyalibona ungelegele la na lebaso igale baso leli imali yavuma lo uthatha phezu kwelahle bese into lamafutha kancane nje into ithonsi nje kuphela bese kuba njalo ke bese kuba nenkinga ke wayisusa uzoyimela na wayisusa uzoyimela nguye lo yonke into yenzako ngawusuza uzoyimela uphatha umese ngasincele uyawukha uthele emanzini ekufutha masufuthe ngawo ugeza ngawo uyakhuluma ufaka lo mese la phakathi bese uyakhuluma nakubiyela lo mese la phakathi bonke abangihlaselayo bonke beza ngobubi beza ngesicijo beza ngamasho beza ngobumnyama ngibabile kubo konke abakwenza kumina baxabane bodwana uma ngabe labantu bahlupha kwamampela bakulandelela ngemuva ungithinta ngizokutshela manje ufuthe ngawo geza ngawo wacithe kuphi yenza kanjani noma if unenhlanhla unalo ukebhezi inhlamvu esibhamedubulile nalo ulifaka phakathi esifuthweni singakutshela ukuthi kodwa ulifaka makuthiwa kwenzakala nempilo yakho bakulandela indlela abantu bafuna ukwenza njani lawo manzi lawo hamba wacithe kuphi futhi wayisusa uzoyimela mbukelo khona ekhaya asithakathi umuntu eBarcelona abantu abala nathi labafuna ukwenza phambili nempilo inkosi kubusise uDlamilo umthandazi ungalithola ke lebhola leli ngo500 wayisusa uzoyimela inkosi kubusise inkosi mina ukusikelele kukuya ukuthi ufuna ini zikhona ke lezi ezinye ze-clinic gazi vele esenizijwayele ezifana nabo Smith wezala ekhaya zikhona futhi nazo kodwa Yesu mbulo khona ekhaya inkosi benawo